Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. Radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti zacu mwese mwaramutse amahoro. Ikaze kuri radiyo yanyu. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda abahinga mu vyerekeye amagara y'abantu bagaragaza ko ingwara y'intandara ihari cyane kuko igitigiri c'abayigwara kiri hejuru y'abanduye sida. Ubushakashatsi twakoze mu mwaka wa 2018 tubukorera mu midugudu itatu mu majyaruguru muri Musanze. Twabonye 4.7%. Uyu ni Dr Sebera Fidel, umwigisha muri kaminuza y'u Rwanda. Mu Rwanda sentare ya Rubavu ya Gisenyi yarangije kumviriza urubanza rw'abagabo 18 baregwa ivyaha vy'ikubagurwa ry'abantu bikeka kuba ryakorewe mu ibohero rya Nyakiriba. Ku munsi w'ejo naho Uburundi bwifatanyije n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe iradiyo. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi, ntimuje kure. Dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi dushikirizwa na Geoffrey Mutagoma. Muri Senegal ubutegetsi bwongeye gukuraho internet ejo kuwa kabiri nyuma y'uko hujije abatavuga rumwe nabwo gukora imyigaragambyo yari iteganijwe yo kwamagana icyemezo cyo kwigiza inyuma itariki y'amatora y'umukuru w'igihugu. Amatsinda y'abaharanira uburenganzira bwa muntu harashinja leta gukoresha igitugu n'ingufu nyinshi mu gukandamiza abatavuga rumwe nayo ku ngingo yo kwigiza inyuma amatora. Hagati aho minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Anthony Blinken yasabye perezida Macky Sall gusubiza igihugu ku ngengabihe y'amatora cyari gisanganywe. Icyemezo cyo kwigiza inyuma amatora y'umukuru w'igihugu yarateganijwe tariki 25 ku kwezi cyashoye Senegal mu mvururu n'inkubiri igaragarira bamwe nk'uburyo perezida Macky Sall yabakoresha mu kureba uko yakongera manda ye ku butegetsi. Nyuma y'uko abatavuga rumwe n'ubutegetsi basakiranye na polisi mu myigaragambyo yabaye mu cyumweru gishize, leta yanze gutanga uburenganzira bwo gukora imyigaragambyo mu mutuzo nk'uko byari biteganyijwe kuwa kabiri. Yahise itegeka ibigo bicuruza itumanaho rya telefoni zigendanwa guhagarika serivisi za interineti. Itangazo ryasohowe na Minisiteri ishinzwe itumanaho ryavuze ko icyo cyemezo cyabaye ngombwa mu rwego rwo gukumira imvugo zikwirakwiza urwango no guteza imvururu muri rubanda. Ibiro bya ONU bishinzwe uburenganzira bwa muntu n'umuryango Amnesty International uharanira uburenganzira bwa muntu byanenze ubutegetsi kutubahiriza uburenganzira bw'ibanze bwa muntu harimo bwo gutanga ibitekerezo n'ubwo kwishyira hamwe. Iyi miryango yombi irashinja ubutegetsi gukoresha igitugu n'imbaraga z'ikirenga ku baturage. Afrika y'Epfo ejo kuwa kabiri yatangaje ko yasabye urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera gusuzuma niba icyemezo cya Israel cyo kugaba ibitero mu mujyi wa Rafah mu karere ka Gaza gikeneye ibindi bikorwa by'ingoboka bigiherekeje byo kurengera uburenganzira bw'abanyepalestina. Mu kwezi gushize nanone ku busabe bwa Afrika y'Epfo urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera rwategetse Israel gukora ibishoboka byose igakumira jenoside ku banyepalestina mu karere ka Gaza. Israel yahakanye ibiyivugwaho ko yabikora jenoside ku banyepalestina mu ntambara irwana n'umutwe wa Kiyisilamu wa Hamas. Israel kandi yasabye urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera kutakira icyo kirego, ivuga ko yubahiriza amategeko mpuzamahanga kandi ifite uburenganzira bwo kwirwanaho. Yavuze ko iteganya kugaba ibitero mu mujyi wa Rafah abanyepalestina bagera kuri miliyoni bahungiye intambara ibera mu karere ka Gaza kuva abarwanyi ba Hamas bagabye igitero muri Israel tariki 7 z'ukwezi kwa karindwi. Abategetsi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israel na Misiri bahuriye i Cairo kuwa kabiri bagerageza kwemeranya ku masezerano yo guhagarika intambara mu ntara ya Gaza no kurekura bafashwe bunyago n'abarwanyi ba Hamas. Hagati aho abategetsi ku rwego mpuzamahanga basabye Israel kuba iretse kugaba ibitero iteganya mu mujyi wa Rafah uri mu majyepfo ya Palestina hari za batabo z'abarwanyi ba Hamas bivanze n'abaturage b'abanyepalestina barirwa muri za miliyoni bahungiye intambara. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibumbye Antonio Guterres yabwiye abanyamakuru ko afite ibyiringiro ko ibiganiro hagati y'impande zombi biri bugere ku cyemezo cyo guhagarika intambara no kurekura imbohe, bityo bikaba byahagarika ibitero simusiga byategurwaga mu mujyi wa Rafah. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu avuga ko abanyepalestina bahungiye muri Rafah bazahabwa inzira yo gusohoka banyuze hafi y'umupaka ako karere gahana n'igihugu cya Misiri. Gusa ntiyavuze aho bazajyanwa.
umuryango w'abibumbye wo wavuze ko nta ruhare uzagira mu kwimura abanyepalestina, ariko Misiri yavuze ko izabemerera kwambuka umupaka wayo. Kuwa mbere ingabo za Israel zahuje abaturage bayo babiri, ariko abanyepalestina 74 bagwa muri iyo ntambara. Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo kuwa kabiri yasabye abagize inteko ishinga amategeko kwihutisha kwemeza inkunga ya miliyari 95 z'amadolari ya Amerika kuri Ukraine, Israel na Taiwan. Ni mu gihe abadepite b'abarepublikani biganje mu nteko ishinga amategeko badashyigikiye iyo ngingo. Perezida Biden yabwiye abanyamakuru ko yahamagariye perezida w'inteko ishinga amategeko kureka inteko yose igatanga ibitekerezo byayo kuri iyo ngingo, ntibayobejwe n'amajwi y'ubuhezanguni hagamije gutambamira umushinga w'iri tegeko. Ejo kuwa kabiri Sena ya Amerika yemeje iyo nkunga ku majwi 70-29, abarepublikani barenga 12 bashyigikiye bagenzi babo b'abademokrate kwemeza iyo nkunga. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yahise atangaza ko ashimiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga ko inkunga ya Amerika ifasha kurengera ubuzima bw'abanya-Ukraine no kuburinda icyo yise iterabwoba ry'Uburusiya. Mu gusoza amakuru avugwa hirya no hino, Uburusiya bwashyize minisitiri w'intebe wa Estonia umutegarugori Kaja Kallas ku rutonde rw'abashakishwa n'ubucamanza bwabo. Buramuziza ko guverinoma ye irandura inzibutso z'igihe cy'abasoviyete ziri mu gihugu cye. Thomas Kamilindi nibyo atubwira. Uburusiya bumaze gutera Ukraine mu kwezi kwa kabiri 2022, ibihugu bitatu bigize akarere ka Baltic ari byo Estonia, Letonia na Lithuania byashenye inzibutso nyinshi zo mu gihe cy'abasoviyete, zirimo n'iz'abasirikare b'abasoviyete bapfiriye mu ntambara ya kabiri y'isi yose barwana n'abanazi b'Ubudage. Byatumye umushinjacyaha mukuru w'Uburusiya afungura anketi arega abategetsi b'ibi bihugu bitatu ibyaha byo gushinyagurira intwari zatanze ubuzima bwazo, avuga ko bagomba kubiryozwa. Muri uru rwego, uretse Madame Kallas, urutonde rw'abashakishwa ruriho n'abandi bategetsi 100 bo mu bihugu bitatu byo mu karere k'Uburayi kazwi nka Baltic, barimo abaminisitiri, abadepite n'abameya. Ariko n'ubwa mbere Uburusiya burushyizeho umunyamahanga wo mu rwego rwa minisitiri w'intebe cyangwa rw'umukuru w'igihugu. Baramutse baburanishijwe ibyaha bikabahama, bashobora guhanishwa igifungo kigera ku myaka 5 nk'uko amategeko mpanabyaha y'Uburusiya abiteganya. Bashobora gutabwa muri yombi gusa baramutse bambutse umupaka w'Uburusiya bagakandagira rero ku butaka bwabwo. Estonia, Letonia na Lithuania byigaruriwe n'abasoviyete mu 1940, byasubiranye ubwigenge n'ubusugire byabyo mu 1991, Repubulika z'abasoviyete zimaze gusenyuka. Muri iki gihe ibi bihugu bitatu biri mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi no muri OTAN, umuryango w'ubutabarane wa gisirikare w'ibihugu by'amajyaruguru y'inyanja ya Atlantika. Mubandanye kumviriza radiyo Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ku itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri, isi izirikana ku ndwara y'intandara. Mu Rwanda, abahinga mu vy'amagara y'abantu batahuye ko iyo ndwara yakwiriye mu gihugu kurusha sida. Ni inkuru ya Assumpta Kaboyi. Nta munsi wizihijwe mu Rwanda, ariko amashyirahamwe y'abarwayi b'indwara y'igicuri bo bavuga ko bakomeje gusobanurira abaturage by'iyi ndwara. N'abasanze mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali mu nama yabahurije hamwe baturuka imihanda yose kugira ngo bakomeze bumvikanishe ibikorwa barimo byo kubwira abaturage ko iyi ndwara ishobora kuvurwa igakira kandi ko uyirwaye atagomba guhabwa akato. Abahanga mu by'ubuzima bavuga ko igicuri ari indwara y'ubwonko igizwe n'uruhurirane rw'ibimenyetso umuntu agira birimo guta ubwenge, akikubita hasi, akagagara, akazana urufuro mu kanwa. Banumvikanisha ko inshuro nyinshi yiruma igice cy'ururimi ndetse akaba ashobora kwirekuriraho umwanda nk'inkari n'umusarani. Inzobere mu kuvura indwara zo mu mutwe n'imyakura Sebera Fideli, akaba n'umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda, yagaragaje ko iyi ndwara imaze gufata indi ntera mu Rwanda. Muganga Sebera anavura mu bitaro by'indwara zo mu mutwe bya Ndera. Ndaguha urugero rw'aho twakoze ubushakashatsi mu masantere de sante atatu yo mu majyaruguru, i Musanze aho
twagiye kureba muri registre zaho dusanga hivurizamo abarwayi 49 gusa. Habayeho guhugura iyo ndwara abajyanama b'ubuzima. Icya kabiri, tubaha ibibazo bishobora gutuma umuntu akeka yuko umuntu arwaye indwara y'igicuri, tubohereza muri buri rugo. Birangira bazanye abantu bagera ku 500 bakekwaho kugira uburwayi, 82 bafite indwara y'igicuri. Muganga Sebera yumvikanisha ko iyi ndwara ituruka ku ruhererekane rwo mu maraso, ariko akumvikanisha ko byo biri ku gipimo gito cyane. Ikindi ishobora no guterwa n'izindi ndwara zirimo nka diabete, ndetse kuba wakomereka mu gice cy'umutwe cyangwa se kuba warwara nk'ikibyimba ku bwonko. Ahari naho ahera yibutsa ko n'abantu bafata ibiyobyabwenge ku kigero cyo hejuru bashobora kwisanga barwaye igicuri. Gusa bamwe mu barwaye iyi ndwara y'igicuri bibumbiye mu ishyirahamwe ryashinzwe bagamije guhangana nayo, babwijwe rya Amerika ko batazi uko bafashwe. Uyu ni Iraguha Gervais uvuka mu karere ka Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda. Iyi ndwara jewe yangezeho ndangije segonderi, nari ndimo gukina n'abandi bana, ngiye kumva numva nageze hasi, bantwara mu rugo, ngarura ubwenge bambwira bati wari wagagaye byagenze bitya. Ntegera kwa muganga, rero muganga ahita ambwira ati ushobora kuba ufite uburwayi bw'igicuri. Byantwaye umwanya kubyakira, ariko niyo bingarutse, niyo bigiye kungaruka, nk'ubu twicaranye nk'ahantu nkumva ko bigiye kungaruka, ushobora kugenda kubona akaba ndiheje ndasohotse. Mugenzi we Nshimyiryayo Sylvain avuka mu karere ka Rutsiro, nawe avuga ko agifatwa n'igicuri yagize urujijo. Nabimenye ndumva nigaga mu mwaka wa 3 muri segonderi, ariko mu by'ukuri ntabwo ndasobanukirwa ko ari indwara y'igicuri. Twabyitiranyanga n'amarozi, amashitani. Nyuma mu 2010 nibwo haje mu gace dutuyemo nibwo haje kugira ubuvuzi bw'indwara y'igicuri, badusobanura neza, badusobanura ibimenyetso by'indwara y'igicuri. Mu muryango iwacu bamfataga bisanzwe, ariko bitabujije ko hanze hari abantu bambona gukundi kuntu, bakambona nk'umuntu udashoboye. Abenshi bakaba banantinya kunyegera, batinya ko nabanduza igicuri, kuko bakavuga ngo uri afite amashitani ashobora kuyatwanduza nabi. Muganga Sebera yumvikanisha ko iyi ndwara yivuwe hakiri kare ikira, ariko iyo utinze kwivuza amahirwe yo gukira aragabanuka. Iyi ni impanuro atanga. Inama nagira abantu rero bafashwe n'ibimenyetso by'ino ndwara ni ukwivuza hakiri kare, kuko abaganga muri iki gihe mu Rwanda barahuguwe. Kumuha akato niho hajyana cya kibazo maze kuvuga haruguru kijyanye na depression. Kandi iyo umuntu afite depression nk'uko twabigaragaje muri bwa bushakashatsi, aba yiyanze, areka n'imiti, noneho iyo yaretse imiti indwara iramuhitana. Nubwo nta mibare y'abahitanywe n'iyi ndwara mu gihugu hose izwi, Muganga Sebera yumvikanisha ko yica. Yatanze urugero ko hari abarwayi 73 bari basanzwe bakurikirana mu mavuriro anyuranye, baza gusanga badagifata imiti. Nyuma bagenzuye umwe ku wundi basanga harimo 16 bahitanywe n'igicuri, abandi baragiye bahagarika gufata imiti kuko babuze ubushobozi. Basanga hari n'abahisemo kujya kwivuriza mu buvuzi bwa gakondo. Muganga Sebera avuga ko mu barwayi bakira mu bitaro by'indwara byo mu mutwe Ndera 50% baba bafite igicuri. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Umunsi wahariwe iradiyo ku munsi w'ejo wa kabiri muri zone Gatumba niho hahimbajwe uyu munsi, aho bifatanyije n'abanyagihugu bahuye n'ibiza. Inkuru tugezwaho na Thierry Ndayishimiye. Uyu munsi wahariwe radio ku isi wahawe icivugo kigira kiti ikinjana cyo guhanahana amakuru, kwinezereza no kungurana ubwenge. Uburundi bwawuhimbaje ku civugo kigira giti guhangana n'ibiza n'isibe, na cane cane ku kiyaga ca Tanganyika n'uruzi Rusizi, mu gukingira abantu bahegereye ndetse n'ibikorwa bihakorerwa. Hari ubuntonezi marongo yishira hamwe ry'amaradiyo mu Burundi ABR avuga ko umwuga wo kumenyesha amakuru ufise uruhara mu kugwanya ibiza n'isibe bihanze Uburundi muri kino gihe. Ni none munsi rero dushishikara kuhimiriza amaradiyo, amenyesha amakuru, gutegura ibiganiro bijyanye no gukinga ibi bijyanye n'imyuzurira. Ijwi rya Amerika ryavuganye na bamwe mu banyagihugu bumviriza amaradiyo hirya no hino mu gihugu, batubwira ko kumviriza amakuru bibafasha kumenya aho ibihe bigeze. Yamfasha ko ndashaka kubwira cyane nk'abana bane banje ku radio bavuze nibi gukena gutya, bifasha kumviriza ko mu ntara hose mu gihugu cyose. Cyane cyane ndakunda
kurondera nk'amakuru mu kirundi. Radiyo ndayumviriza rimwe rimwe n'ahatari kenshi. Kumviriza radiyo biragufasha kumenya amakuru aba avugwa hirya no hino ku isi. Ariko kandi banasigura ko amakuru aca ku maradiyo atandukanye mu Burundi atagifise akanovera nka kera. Nayo warawusanga wibiriye aho mw'ibarabara cyangwa akabaye ukajya usanga arakorokeye kumenyesha amakuru ko waragize neza ko babasabye ibintu by'amakarata. Sinzi ko ari kubera abategetsi, sinzi icyo bivako ahandi ibya kera n'iby'ubu si kimurazi byatandukanye. Abo bumviriza amakuru bavuga ko baca bahitamo kuja kurondera ayo ku mbuga hwaniro naho ibicaho byose bataba babyizeye. Kuri Facebook mugacu numviriza amakuru y'amaradiyo yose ayavuga ku iradiyo kuri rezo sosiyo barayanoganza neza. Kenshi amakuru uza kusanga yavuze ku maradiyo no kuri rezo sosiyo barayavuga ariko ntibayavuga cyo kimwe. Nabo nyine barabivuga mu makuru ariko iradiyo ijya ngurukana bumenyi rumva barabikwiriye ukabibona nyine kuno bimeze gutya. Ku mbuga akeneye ko umuntu yayungura akamenya y'ukuri. Ikindi basaba nuko amaradiyo yokora mu mwidegembyo nka kera kugira ngo abanyagihugu baronke amakuru yuzuye kandi yizewe. Nuko baba ukwidegemvya kw'ibinyamakuru bigatoza amakuru hirya no hino bisanzuye. Amaradiyo menshi kandi ntibadondera amakuru cane nkuko yaronderwa kera. Hanyuma radiyo yakundwa n'abanyagihugu batakiriho. Naho kubijanye n'uruhare rw'amaradiyo mu kumenyesha amakuru yo kwirinda ibiza n'isibe bihanze abarundi, Onezime hari ubuntu atwara ishirahamwe ry'amaradiyo avugira mu gihugu amenyesha kwiyemiriza ryo kwirinda ibiza biciye ku maradiyo bishoboka. Yamara akavuga ko ubushobozi bwo gushikiriza amakuru yizewe bikigoye ibimenyesha amakuru. Amaradiyo niyorohewe cyane, nico kimwe n'ishirahamwe, nico gituma amaradiyo dusaba abasanzwe bafasha amaradiyo gushishikara kuyashigikira uhereye no kuri leta. Rero tugasaba n'amashirahamwe atandukanye, amashirahamwe mpuzamakungu n'ayaha iwacu gushishikara gushigikira amaradiyo kugira ngo ashobore gutegura ivyo biganiro. Umuhinga mu bijanye no gukinga ibiza n'isibe Bunduyi Desire avuga ko imyuzure n'imiyaga bibandanya kuba byinshi mu Burundi, akaboneraho gusaba abarundi kugira umuco wo kwakira imburi imbere y'uko ikiza gishika, byaba ibyo bumvise no ku maradiyo. Kuko hariho umuco utarashika mu barundi batari bake, mbere na jewe ndimo na usanga urimwo umuco wo kwakira imburi n'ingene wifata imbere y'uko kiza gishika. Umuyobozi ajejwe igisata co gukinga no gutabara mu gihe c'ibiza n'isibe General de Brigade de Police Aniseti Nibaruta nawe amenyesha ko mu bice vy'imbo no mu misozi hanamye ariho hageramiwe n'ibiza. Rero bigatuma abenegihugu batizabo ahatari hake, bigatuma mbere n'umwimbu uba make kubera amazi aba yabaye menshi. Urafise imisozi isenyagurika ry'imisozi turisanga cyane mu misozi ihanamye. Ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru, ubuhinga n'ibimenyesha amakuru busaba amaradiyo gushiraho no gukora ibiganiro bikwiye bigaruka ku biza n'isibe. Umunyamabanga ntayegahezwa muri ubwo bushikiranganji Ferdinand Manirakiza yabishikirije aho yari yitabiriye uyu munsi muri zone Gatumba. Ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru, ubuhinga bwa none n'imenyesha amakuru bukaba buboneyeho gutumira amaradiyo akorera mu Burundi n'ibindi bimenyesha amakuru guha ikibanza gikwiye amakuru ajanye no gukingira ibidukikije, haba mu makuru, ibiganiro biryohera umutima n'ibindi biganiro birimo inyigisho. Abarundi basabwa kumviriza amaradiyo mu ntumbero yo guhangana n'ibiza bituruka ku ihindagurika ry'ibihe. Abakenyezi basabwa kuba ba mbere mu gukurikiranira hafi ayo makuru biciye ku maradiyo kuko bafise uruhara runini mu miryango, bityo birinze bazokiza byinshi nk'uko byashikirijwe kuri uyu munsi wahariwe radiyo mu Burundi. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Muri kahise no muri ibi bihe tugezemwo, ni mu kiganiro Amerikana mutegurirwa kandi mushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Mwaramutse neza. Ukwezi kwa 12 gushobora kwitwa ukwezi k'uburenganzira bwa muntu, kuko ku itariki ya 9 y'ukwa 12 mu 1948 umuryango w'abibumbye ONU wemeje amasezerano mpuzamahanga yo gukumira no guhana icyaha cya jenoside. Bukeye bwaho ku itariki ya 10 y'ukwa 12 mu 1948 ONU yemeje itangazo ry'uburenganzira rusange bwa muntu.
ariko rero dusubiye inyuma cyane mu mateka mbere yaho, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 15 y'ukwa 12 1791, itegeko rishimangira uburenganzira karemano bwa buri muturage, The United States Bill of Rights mu Cyongereza, ryari ryaremejwe burundu. Risobanuye iki? Ikaze mu kiganiro Amerikana. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yageze ku bwigenge bwayo mu 1776, imara imyaka 13 yose itagira itegeko nshinga. Leta zayishinze zari ziyigize nizo zonyine zari zifite amategeko nshinga yazo bwite azigenga. Igihugu cyo cyagenderaga ku cyo twakwita nk'itegeko ngenga. Abaharaniye ubwigenge bwacyo bari barise The Articles of Confederation mu Cyongereza. Ryari ryarashyizeho urwego rw'ubutegetsi bw'igihugu cyose rumwe rukumbi rwitwaga Confederation Congress, rwari rugizwe n'intumwa za leta zose z'igihugu, ariko nta ngufu rwari rufite. Ntirwashoboraga gukemura impaka n'amakimbirane by'urudaca byari hagati ya za leta ku bibazo bitandukanye. Ingero ni nko ku byerekeranye n'imipaka yazo, imisoro, ubucuruzi, gukora ifaranga na pansiyo z'abasirikare barwanye intambara y'ubwigenge bari baravuye ku rugerero, ni ukuvuga ngo ninde wagombaga kuzibaha. Kubera izo mpamvu, Confederation Congress yageze aho ishyiraho indi nama nini yaguye y'intumwa za leta zose bise Grand Convention kugira ngo ivugurure itegeko ngenga ryariho. Iyi nama yateranye amezi 4 mu mujyi wa Philadelphia muri leta ya Pennsylvania mu burasirazuba bw'igihugu kuva mu kwezi kwa 5 kugera mu kwa 9 1787. Ntiyavuguruye itegeko ngenga, ahubwo yakoze undi mwandiko mushya bidafite aho bihuriye na gato. Uretse gukemura impaka n'amakimbirane byari hagati ya za leta, washyizeho n'inzego z'ubutegetsi bw'igihugu cyose nshyashya kandi zifite ingufu zitari zarigeze zibaho na rimwe, arizo urwego nshingamateka Congress yasimbuye Confederation Congress, urwego nyubahirizategeko ruyobowe n'umukuru w'igihugu na Maison Blanche, n'urwego rw'ubucamanza rukuriwe n'urukiko rw'ikirenga. Wateganyije kandi n'uburyo zigomba gutandukana, kuzuzanya, kwigenzura no kugenzurana. Niwo wabaye itegeko nshinga rishya rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika tuzi kugeza n'ubu. Ryemejwe burundu, ritangira no gukurikizwa mu 1789. Nyamara rero bamwe mu baryanditse baje kwitwa ababyeyi b'igihugu, The Founding Fathers mu Cyongereza, basanze riburamo ikintu bo babonaga gikomeye, ni uburenganzira karemano bw'abaturage. Impaka zari zaratangiye mu gihe bari bakiri mu mirimo yo kwandika itegeko nshinga rishya ubwaryo. Zarakomeje kugera no mu nteko ishinga amategeko Congress ya mbere na mbere y'igihugu. Yatangiye imirimo yayo bwa mbere ku itariki ya 4 y'ukwa 3 1789. Mu kwa 9 kwakurikiyeho, Congress yarateranye yiga kandi yemeza umushinga w'ivugurura rya mbere ry'itegeko nshinga ukubiyemo amahame y'uburenganzira bw'ibanze ntavogerwa bwa buri muturage, The United States Bill of Rights mu Cyongereza. Nk'uko itegeko nshinga ribiteganya, Congress yahise iwohereza muri leta zari zigize igihugu kugira ngo nazo ziwemeze kandi ziwinjize mu mateka bwite yazo, ratification mu Cyongereza, mbere y'uko uba itegeko rya burundu. Itegeko nshinga rivuga ko ivugurura ryaryo rigomba kubanza kubona umugisha byibura wa 3/4 bya leta zigize igihugu mbere rero y'uko wemerwa burundu. Icyo gihe mu mpera z'umwaka w'1789, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari igizwe na leta 14.
inteko ishinga amategeko zazo imwe imwe iwayo zatangiye rero gukora itora, maze ku itariki ya 15 y'ukwa 12 1791 leta ya Virginia nayo ni mu burasirazuba bw'igihugu iba iya 10 yawemeje, inteko ishinga amategeko yayo imaze kuwuha amajwi ya ngombwa, bityo Bill of Rights iba ibonye ubwiganze bwa leta zari zikenewe, iba rero ibaye itegeko burundu. Ijwi rya Amerika. Bill of Rights igizwe n'ingingo 10. Mu magambo make ibuza Congress gushyiraho amategeko yemera idini iryo ari ryo ryose, ni ukuvuga rero ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itagomba kugira idini rya leta. Congress ntigomba gushyiraho amategeko abangamiye mu buryo ubwo ari bwo bwose uburenganzira bwo kwihitiramo no gukurikiza no gukurikira idini ushaka. Bill of Rights yimakaza kandi uburenganzira bwo kuvuga ikikuri ku mutima cyose nta bwoba bwo kubizira, uburenganzira bw'itangazamakuru, uburenganzira bwo guterana mu ituze, n'uburenganzira bw'umuturage bwo kubaza guverinoma ye ku byo yumva cyangwa abona ko bitagenda neza. Ivuga ko uburenganzira bw'umuturage bwo gutunga intwaro budashobora kuvogerwa, kandi ko abaturage bafite uburenganzira bwo gushinga imitwe yitwara gisirikare ariko igendera ku mategeko. Umutungo bwite w'umuturage ni ntavogerwa. Itegeko rigomba kurengera abaturage bose kimwe. Leta ntifite ububasha n'uburenganzira bwo gusaka umuturage no kumufatira ibye nta mpamvu yemewe n'amategeko. Bill of Rights ishimangira ko leta idashobora guhatira umuturage kwishinja iyo aregwa mu nkiko, kandi uyu muturage agomba kuburanishwa mu ruhame n'urukiko rwa rubanda rwemewe n'amategeko. Urubanza rwe ntirutinde kandi ntirubogame. Agomba kugira abanyamategeko bamwunganira. Bill of Rights isoza ivuga ko uburenganzira bw'umuturage butangirira ku bwanditse mu itegeko nshinga bwonyine gusa, ariko ko atariho burangirira. Nyuma ya Bill of Rights, itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryagize andi mavugurura 26. Bill of Rights yo ntiyigeze ikorwaho na rimwe kugeza n'ubu. Uko yanditswe icyo gihe niko ikimeze. Kuki? Kubera ko nk'uko abahanga mu by'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika babisobanura, niyo nkingi y'ukuntu abanyamerika bakomeye ku bwisanzure bwa buri wese, kubuza guverinoma yabo kubakandamiza no kugira leta igendera ku mategeko kandi iyubahiriza inabikora koko. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi ntagihumurije. Mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Murakarama. Inshuti mwese mwari muduteze amatwi, aho niho ibiganiro byacu birangiriye. Turabashimiye cyane ko mwahisemwo gukurikira Ijwi rya Amerika. Turabashimiye kandi na bagenzi bose bagize uruhara muri ibi biganiro. Nadia Taha niwe yadufashije kubashikiriza ibi biganiro. Kuri mikro mwari kumwe nanje Oriane Tangishaka. Mugira amahoro n'umunsi mwiza.